Iwa Yusem. Di negara Jongi, Stone Gipiang, Krida Kijeng Sukmen, Namarkan di Kapor, Populai, Yaban di Don Lembat ni, Batsman Ai Kapor, Kijeng Gedong Blay. Ogi Ojin Tipen Ne by Wayne Gedong Mikmas, MLA, Namau Hati Constituency, Charles Marngal, le Don Kat Batni, you don't know, they Yang Suharu Yapi Hageling Por, two Lishwood. To one man sim, to men klein, Kiko Jata Jonga. Ki nongkit kam trong cái sinat baro ki pastor ki balong ki kpa ki men bat ki para ki jonga hakalengkha ka jong utrai churu ki para shekri bat ki pastor Nanwen Paul Davis, Batuhiu Paul Davis, Kibro Gishakri Gajong Utrai, Nagabalang Kami Gajongi Navi Wales, Reverend Dirumbai, Moderator Jong KHP Assembly, Reverend S. Carr Kibalong, Senior Secretary Jong KHP Assembly, Ki Pastor Baginong Sharai, Kibawan Kum Ki Fraternal Delegates,
naki sinot hapo juga PCI bat moki baro upai lang jong ublay napo jong ka sinot bat masyabar baki para bengit ki balay wan lang ru naki way pat ki kunhun balang shim yigan galat yagaban ai hublay yapi haga kalteng bat yang tam ka jong utray balunong pen jongi uji supres. Reverend Moderator ng Shimru yang nagalat, yang wanwanra yang kacingkublay kabakar pang hapi upay lang jong kasinot. Nagisamla puli kinong turay bat kinong hikay jong John Roberts Theological College. Hakabama pi upay lang jong kasinot barok away pilong kitray kijongka. Ublay ulakar ku yalaga jong kam. Bat kaniga college kalanang yay syafrang. Mentang idan palat aspa nri pumut kisamla puli kibalawan nagi balang ibape jong nikathan syatay lamingi. Kibala puli yaga Bachelor of Divinity bat kumju ru yaga Master of Theology. Mari kem bah kini kisnem gibanwan nagi jingkar ku jong ublay. College ke jongi kala ruban sedang no ya ka doctoral program. Uya ikan mau yang nagi slem bagi syakuri ke jong ublay kibadon na po jongka. Agi jing duai ke jong pi. Bat ke jing Christian ke jong pi. Kecing semua ru kalong karpang ni kan ika balang Presbyterian nang nelengkoi bagi kesinat. Kebalai ibit ban ai hanga ya kan ika benta ya ka bangan yo ban sam ya ka ketin ka jong ublay. Adangay pa ublay undon rengkat balau jong syakri ubaget. Tapi ke baro ika ban mi na ka sentor ka jong u. Kinlong kejimpit kubot mai ilag jong isyakri ke jong u. Kabanta nakatin ke jong ublay. Ya ka bangakwa bambu kung kanong rim jong ajeslok. Lengba jong ni kapur kabakentang. Kalau ngabang ila ban syem. Nakasiti ka baar ka jong Timothy. Kalanong ka banengkong katkot kabakhat ar. Kikentin kiba otang kikentin kiba ong na itu yauta ubanga ngangait na itu yauta ubanga ngangait ini dua